Umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunzi nshuti muryango mugari wa RTV 24 nizere ko aho muri myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako aho muhereye mu myanya igiye itandukanye. Uyu mugoroba nta kindi gihari cyambere ni inkuru y'akabaro kubanya Katari ku rupfu n'ubundi arwahoze ari umuyobozi w'iki gihugu witabyimana kuri uyu munsi ku myaka ye 74 turaje tubigaruke ku buryo bugiye burambuye. Ariko ikindi kandi uyu munsi kandi bitero byakomeje hagati y'Leta Zunze Amerika ndetse n'igihugu cya Irani nyuma yuko n'ubundi impande zombi zikomeje gushinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Memorandum of Understanding bari bashyizeho umukono n'ubundi mu misi ishize mu kwezi kwashize ku itariki 17 twenda kumara ukwezi amasezerano asirimwe ariko no kwezi kurimo intambara no kurasana bikomeye cyane. Uyu munsi n'ubundi Irani yatangaje ko yongeye gufunga umuhora Hormuz kandi ko itazigera yongera kufungura uretse ubwayo nibishaka nta yitutu kigomba ngo kuyijyaho. Ibi byahise bituma ingabo za Leta Zunze Amerika zitazihagurutsa ibitero bikomeye cyane mu gihe n'ubundi byari bimaze kuboneka hari amaze kugaragara iryo tangazo ryuko umuhora Hormuz ufunzwe. Hanyuma rero nabo bahita bavuga bati reka natwe tugabe ibitero bikomeye. Ndiyango aka kamwanya utuvugana nta kindi gihari ewana ni urugamba ruri mu kirere, ni urugamba ruri ku butaka, ni urugamba ruri mu mazi, ni ukurasana gukomeye mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu, ni ukurasana gukomeye cyane hagati y'ingabo za Leta y'Amerika ndetse n'ingabo za Irani. Mbese nibyo bintu bihari aka kanya n'urugamba niyo tugiye kugaruka ku buryo burambuye tugenda tubivugaho tureba uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino. Cyangwa kandi ku bitero n'ubundi bya Israel n'ubundi muri Libani nabyo bitari kuvugwaho rumwe kubera ko bikomeje kwangiza byinshi cyane. Reka rero byose n'ubundi nze tubinyuremo gatanu kuri kagenzi kako mbanze mbakire kandi mbabwire ntiho utarakora subscribe kandi ukore like na share muvandimwe wanje byose twitubanamo neza cyane. Gatari kagenzi kako mbahaye ikazi sesuye rero ni RTV 24 ni pazo nyo mazina yanjye nizere ko aho mu myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi koje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka rero ntaniwe ntinda cyane dukubite tubangura kabisa tubyinagemo. Uyu munsi Leta Zunze Amerika n'ubundi zatangaje ko zagabye umupfunda w'ibitero bishashya n'ubundi kuri Irani inyuma y'ubundi yuko iki gihugu cya Irani cyarashe ubwato bwarimo bugenda mu muhora Hormuz mu masaha ya saa 4 gutyo za mu gitondo nyuma yuko n'ubundi hamaze gusohoka itangazo ryasohowe na RGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps rivuga yuko n'ubundi uyu muhora Hormuz wongeye ufunzwe kandi cyane. Ishami ry'igisirikare n'ubundi cya Irani rishinzwe n'ubundi kurinda ubutegetsi bwa Islamic Revolutionary Guard Corps rivuga ko ryugaye uno muhora kugira ngo n'ubundi habanze n'ubundi hashyirweho ingingo ndetse baganira n'ubundi burenganzira bw'umutekano n'ubundi mu murasirazuba hagati ya ndetse na Washington. Ryongera rigabisha n'ubundi kandi ritangaza ko n'ubundi rizoguma n'ubundi kwihorera bikomeye cyane ku gitero n'ubundi cya Amerika nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bya leta ya Irani. Nyuma y'amasaha make Amerika igabye ibitero, RGC yavuze ko nayo yateye ikigo cya gisirikare cya Amerika muri Yorodaniya mu gihe Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Katari, Kuwait na Bahrain nabyo byarimo n'ubundi byivuna ibisasu bya misile na za ndege n'ubundi zitagira abapilote zizwi nka za drone byari bivuye n'ubundi muri Irani. Nuko ngo byangwe kumva uburyo Irani yongeye kurwana intambara igaba ibitero mu bihugu birenze 5. Urumva yagabye ibitero muri Yorodaniya, ubwo ni Jordani ndetse muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Katari 3, Kuwait 4 ndetse na Bahrain igihugu cya 5. Kumva aho urugamba rugeze aya magingo ko ni ibintu bidasanzwe. Ibi bibaye rero n'ubundi inyuma y'ibindi bitero n'ubundi byabaye mu ntango n'ubundi z'iki cyumweru ngubera nko mu byo kuwa mbere igicumwe cy'umucyo tugana ku musozo aho n'ubundi amato 3 y'ubucuruzi yagabweho ibitero bigatuma Amerika na Irani n'ubundi bitabitangira kurasana. Icyo gihe hari inama ya muri Ankara muri Turkiya harimo habera inama ya cyangwa se summit ya NATO North Atlantic Treaty Organization n'umuryango umwe bw'Uburayi na Amerika bwo gutabarana wa OTAN. Ubuyobozi n'ubundi bw'ingabo za Amerika mu karere kurasazwa bw'agati CENTCOM buvuga ko bwagabye ibitero bigira cyangwa se
bigera ku nshuro zigera nko kuri 3 muri iki cyumweru nyuma yuko n'undi RGC cyangwa se ingabo za leta ya Iran zirashe ku mugaragaro ubwato bwa Saple cyangwa se C+ mu muhora wa Hormuz. Satcom ivuga ko ubwato bwa MV GFC Galaxy butashoboye kubandanya cyangwa se gukomeza urugendo rw'ubwo bwato kubera bwononekaye muri moteri bwagabweho ibitero. Satcom ikaba ko kandi umwe mu bakozi b'abasivile b'ubu bwato yaburiwe irengero kugeza aya masaha. Satcom ivuga ko Amerika yakoze ibitero ku bibanza cyangwa se mu bice 140 bya gisirikare bya Iran harimo ibigo bya mesile n'iby'amadrone ndetse n'iminara yitumanaho hamwe n'ibigo byo gucunginga imbibi cyangwa se gucunga umupaka bizwi nka coastal radar. Urwego rw'Ubwongereza rushinzwe gukurikirana umutekano wo mu kiyaga UK United Kingdom Maritime Trade Operations UKMTO rwatangaje ko rwamenyeshejwe n'abatasi ba gisirikare ko abari muri ubwo bwato byabaye ngombwa ko babuta bakaba bari mu bwato bw'ubutabazi bahungishwa. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Satcom yagize iti Iran yongeye guhabwa akaryo cyangwa se agasopu kandi kukwerekana ko yubahiriza amasezerano yumvikanweho nyuma yo kwangizwa ibijyo cyangwa se yo kuba yaragabye ibitero biheruka n'umundi kugabwa ku mato y'ubucuruzi mu muhora Hormuz. Umushyiranganji wa Amerika ashinzwe n'ubundi ibyo icyo twita nko kurinda igihugu Pete Hegseth yasubiyemwo ubutumwa bwe kuri X yongeraho ko ati Iran yafashe ingingo mbi ubu rero irimo irabyishyura tuyirasa cyane mu rwego rudasanzwe. Ku ruhande rw'ingabo za leta ya Iran batangaje ko Amerika yakubise ibibanza byinshi bya gisirikare biri ku nkengero z'ibiyaga ndetse n'umuhora wa Hormuz ndetse n'iminara yitumanaho iri ku nkengero n'ubundi y'amajyepfo y'igihugu cya Iran. Mu kwishyura rero Iran yavuze ko n'ubundi bigice cya mbere cy'igitero cyayo kwihorera n'ubundi kirimo ibyagabwe n'umundi ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere Prince Hassan Airbase muri Yorodaniya kandi ko n'ubundi yasambuye ikigo gicungira ibikorwa byacyo bya gisirikare hamwe n'ibibanza bibikwamo amadrone yo mu bwoko bwa MK9 hariya n'ubundi muri Yorodaniya. Ni byinshi uyu munsi bihari cyane. Umukuru w'inama nshingamateko cyangwa se inteko nshingamateko ya Iran Mohamed Bagay Garbafe ari nawe uhagarariye iki gihugu mu biganiro na Amerika yanditse kuri X ko igihe cy'amasezerano ku nyungu z'uruhande rumwe gusa cyarangiye. Ubu ngo hari ukumvikana ku mpande zombi. Abandanya agira ati cyangwa se akomeza agira ati twarababwiye nimwubahiriza ibyo twemeye cyangwa mwishyura ingaruka zabyo. Ubu muri ko murabona ukuri nkuko twabivuze. Na magambo agira ati the matter depends neither on my personal existence nor on that of the other officials. Whether we are present or not, it will come to pass. Na magambo ya uyu mugabo Garbafe Bagay watangaje n'ubundi ku rukuta rwa X. Akaba rero n'ubundi uyu munsi gufunga umuhora Hormuz bije n'ubundi bikurikira akamo ko kwihorera n'ubundi katanzwe n'indongozi y'ikirenga cyangwa se n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei mu butumwa bwa mbere yashyikirije ku mugaragaro kuva afashe ubutegetsi. Se wiwe n'umundi akaba ari nawe yasubiriye no cyangwa se yasimbuye mu butegetsi ari Khamenei n'ubundi yari yarishwe n'ubundi ku munsi wa mbere w'ibitero bya Israel ndetse na Amerika kuri iki gihugu mu kwezi kwa kabiri. Abanyarani benshi bari bitabye ibirori byo gushyingura n'ubundi uyu muyobozi mu minsi mike iheze cyangwa se ishize bari bafite n'ubundi byapa byateraga akamo ko kwica President Donald Trump na Amerika, aho ejo n'ubundi kuwa gatandatu yagabishije ko imigambi iyo ariyo yose nk'iyo yatuma n'ubundi Amerika itikiza yongera n'ubundi isambura uturere twose twa Iran mu kwishyura ibyo byose. Ni byinshi bihari aka mwanya. Reka mbere yuko nkomeza nsoza kubiri kubera muri iriya ntambara mbanze mbabwire inkuru y'akabaro y'urupfu rw'uyu muyobozi wahoze uyobora igihugu cya Katari
ni inkuru isohotse mu mwanya ushize n'ibinyamakuru byinshi cyane bya leta ya Qatar biyigarukaho ku buryo budasanzwe. Ni inkuru y'umuyobozi wahoze Ali Emira wa Qatar akaba yitwa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yitabye Imana rero ku myaka 74. Urupfu rwe rukaba rwatangajwe ku cyumweru uyu munsi n'urukiko rw'umwami Amir Diwani ari narwo rwego rukuru n'umundi rwa leta ya Qatar. Nyuma y'urupfu rwe n'umundi Qatar yatangaje icyunamo cy'iminsi 4 ibikorwa mu nzego za leta n'ibigo bya leta birahagarikwa ndetse ibendera ry'igihugu rirurutswa kugeza muri kimwe cya kabiri. Sheikh Hamad yabaye Emira wa Qatar kuva muri 1995 kugeza muri 2013 igihe n'ubundi yeguriraga ubutetsi umuhungu we wa kane Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ukomeje kuyobora n'ubundi Qatar kugeza uyu munsi. Icyo gikorwa rero muri cyo kwegura ku bushake cyari kimwe mu byabaye gake cyane mu bihugu by'Abarabu byo mu karere ka Gulf cyangwa se mu kigo cya Gulf. Mu gihe cye ku butegetsi n'ubundi Qatar yabaye kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi bitewe n'umutungo kamere wa gaz naturel. Yayoboye gahunda yo kongera umusaruro n'ubundi n'ibyoherezwa mu mahanga bya gaz bituma igihugu kiba umuyobozi cyangwa se kiba igihugu gikomeye cyane ku rwego rw'isi mu kohereza gaze y'amazi liquefied natural gas LNG. Yagize uruhare kandi rukomeye mu kuzamura ijwi rya Qatar ku rwego mpuzamahanga binyuze mu guteza imbere Al Jazeera no mu gutsindira n'ubundi kwakira igikombe cy'isi cya FIFA 2022 cyatumye hubakwa ibikorwa remezo byinshi kandi umujyi wa Doha urushaho gutera imbere. Mu rwego rwa diplomasi Sheikh Hamad yagize uruhare mu guhuza impande zitandukanye mu bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati. Yashyigikiye uburenganzira bw'abanyapalestina ajyana umubano n'umuryango wa Palestine Liberation Organization PLO ndetse Qatar ikomeza n'ubundi no kugirana imikoranire n'umutwe wa Hamas. Abayobozi benshi bo mu bihugu by'Abarabu bahise bohereza ubutumwa n'ubundi bw'ihumure muri Qatar banyine bihanganisha umuyobozi nyine ko yitabye Imana. Uwa mbere babanje kubikora n'ubundi ni perezida wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yatangaje avuga ati umuvandimwe aruhukire mu mahoro kandi Imana imuhe aheza. Vice President wa UAE akaba n'umutetsi wa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum cyangwa se Maktoum nawe yatangaje yifuriza uwo muyobozi kuruhukira mu mahoro. Umuyobozi wa Sharjah Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi nawe yatangaje nyine avuyifuriza n'ubundi ako yifuriza n'ubundi umuyobozi cyangwa se nyakugendana n'ubundi gutabaruka amahoro. Undi ni Vice President wa UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan nawe yatangaje byinshi yifuriza nyine umuyobozi kuruhukira mu mahoro. Igikomangoma cya Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum nawe byagenze gutyo. Umujyanama wa diplomasi wa President wa UAE Dr. Anwar Galagashi nawe yifurije Emira kuyitaba Imana amahoro cyangwa se gutabaruka amahoro. Aba bayobozi bose n'ubundi bagaragaje ko Sheikh Hamad yagize n'ubundi ruhare rukomeye mu iterambere rya Qatar no mu kuzamura icyubahiro cyayo ku rwego mpuzamahanga. Basabira rero n'ubundi umuryango we n'abaturage ba Qatar kwihangana muri ibi bihe by'icyunamo biteganyijwe n'ubundi ku muhango wo kumushyingura uba ku cyumweru nyuma y'isengesho rya nyuma ya saa 6 ku cyumweru kizaza. Reka rero tumwifurize kuruhukira mu mahoro uyu munyabigwi wacu wayoboye Qatar akaba yitabye Imana kuri uyu munsi. Reka rero ndimo ngana ku musozo naimbanje kubabwira inkuru urupfu rw'uyu muyobozi. Ndimo ngana ku musozo reka mbabwire ko uyu munsi bitero byabaye Iran yagabye ibitero bikomeye cyane muri Bahrain, muri Kuwait, muri Qatar, muri Oman ndetse no muri Jordania. Raporo zimwe zivuga ko kandi hari ibikorwa byagabwe no cyangwa se ibitero byagabwe hafi ya UAE United Arab Emirates. Systeme za radari zasenwe, ibirindiro bya Patriot Air Defense ni systeme yo kurinda ikirere yitwa Patriot byagabweho ibitero. Ububiko bw'amasasu bwagabweho ibitero. Ibigo by'itumanaho na gisirikare ry'Abanyamerika muri UAE byarashweho. Ibindi ni ibirindiro bya gisirikare bitanye isano na Amerika hariho biri hose muri UAE nabyo
abikaba byarashweho. Amakuru amaze kwemezwa kandi avuga ko hari mesile na drone nyinshi zarashwe zikaburizwamo n'ubwirinzi bwo mu kirere muri ibyo bihugu n'ubundi Omani, Katari, Kuwait, Bahrain, Jordani ndetse n'ibindi. Hari ibyangiritse ku bikorwa remezo bya gisirikare ahantu hamwe na hamwe, hari abasivile bakomerekeye n'ubundi mu bice bimwe cyane cyane n'ubundi muri Katari. Hanyuma yuko ibisigazwa n'ubundi bya mesile cyangwa drone biguye mu duce tuwemo n'abantu, ariko bivugwa ko harimo n'abapfuye nuko umubare w'abapfuye byanyabyo utigeze utangazwa, ariko ntago wambwira ngo dufite inkomere gusa nta bapfuye. Urumva ni benshi. Irani rero yakoze nayo cyo twakita kwidefanda cyangwa se kwirwanaho. Kugeza ubu rero n'ubundi nta mubare n'ubundi wemezwe n'impande zombi nerekana umubare w'abantu yabaza mesile na drone Irani yakoresheje cyangwa se igipimo nyacyo kibyangiritse kuri ibi birindiro, kubera yuko Irani yagabye ibitero n'ubundi yihuta cyane. Amerika ntiyabona umwanya wo gutora amabuye niko twabyita. Ntago wari kubibona. Ibitero n'ubundi rero biracyakomeje magingo angaya n'ubundi sinzi ngo se biraza kurangira gute, kuko urugamba rukomeje kuba urugamba, ubuzima bukomeje kugenda buba bubi cyane. Intambara n'ubundi komeje kukaza umurego n'ubundi impande zombi zikomeje n'ubundi kugabanaho ibitero. Abasesenguza bavuga ko n'ubundi gukomeza gufunga cyangwa se kugabanya imikorere ya State of Hormuz ishobora n'ubundi kuzamura ibiciro bya petrol, ariko n'urugamba rukakomeza n'ubundi kugenda rukomera cyane. Icyo nababwira cyambere cyanyuma nk'umwanzuro nuko Irani yafunze umuhora Hormuz, Amerika nekemeza n'ubundi kugaba ibitero kuri Irani. Ndabakunda cyane rero, reka ibindi bisigaye tuze kwiraho mu masaha ari imbere mu gitondo. Mugire ijoro rihire kandi murare neza, nyagasani abane namwe, abahaze uburame abiteho. Ni RTV 24, ni Pazo niyo mazina yanjye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.